Moja poruka općenito bi bila da preskočimo neke predrasude, da krenemo dalje, da uvijek imamo one ljude koji su nam nešto predstavljali, da ih uvijek imamo u sjećanjima, ali da jednostavno krenemo dalje. Poručila bih da ostane onako uporan, istrajan, hrabar, jer to Sarajevo mislim bilo posmatrajući cijelu historiju, a mladim ljudima poručila da se angažuju, da se patrude, da pokrenu inicijativu. Sarajlije su se rado odazvale ovoj akciji, pa su se nizale poruke. Kao slučajni prolaznici, a veoma reprezentativni primjeri onih koje je ovaj grad iznjedrio, podržali su ovu akciju mladih i upisali svoje želje Sarajevu. Sad sam ovdje pročitala, između ostalih poruka, kaže Sarajevo budi što si nekad bilo. A ja tvrdim da je Sarajevo isto, samo što određeni broj neljudi sve to kvare, nažalost dobrano kvare, ali i to će proći. Imala je komšiluk u kojem su bili satkana sva ljudska i građanska prava, solidarnost, pravda i ono što je najbitnije, ljubav čovjeka prema čovjeku. Sarajevo, sretan rođendan.